Nagta iba BM Lanong, iba nagta iba Paghaw. Ba PNCin. Penyak CNCin KHADC. Right! Stop the load! Slow! One minute, silent! Tanah sengi hakoi kalian banyo ekonomi program warna kadai ke program kewa ngilaktif nadu pasdan kewa Lyngkhuh bahan Henry kewa kek jingmot kadu kata-kata apa te ngilai snow itu kikintin bala keren bala pen snow hari bala pen shy ni limbai bak PNCM ya kajingi ijingai jong Reverend JJM Nichols Roy ni yo yaki Autonomous District Council habo kari India house nan kakandai spak san kuari but kumba karong mentari nila don hadu kumba shikoteli ki ADCs habo North East ni don lu ki District Council ki bahab habo ki state act jun ki wei pat ki jalan Henry shikoteli kini ki ADCs Ibang lapan pau kita ki ADCs ki bahag apakah 6 schedule jong ke constitution jong di India. Te kani kasni kalau kasni ban Kynmaw ya kan Lyngkhuh sni klat jong di Reverend JJM Nichols Roy kawan repusan. But ladangi paidin ya ka history kat kendai spak san puan New York District Council. But tan house nam kakandai spa san pu kendai la dang muklan I Reverend JJM Nichols Roy laklan no nakali. But hakini ki inru pusan teli kisnam lani hadu menta bulan District Council. Yang ashimat ka long sya ka Lyngkhuh bangai yo ban don hangni bot council ta shposnam. Dan gila don hangni ni sasutu ki kita ki bor ki ikhtiar ki kita ka powers and function of the 6th schedule ki pat ba ki bam ngam jelio hakabeli 6th schedule kila bankeran bunjai bunruko kila bankentho hakibabun ki ruko ya ka 6th schedule Henry yani ki batrei pat Yengi kiba ngam celiu, yengi kiba perhat bahai kani kakam, kelak day kakamba kausan keba I Reverend JJM Nichols Roy ila ayami. Ka day ke kebawat la yundan syu bat ni day ya ka benta ka jemi ban Kynmaw yi. Tena so ba Kejela Meghalaya bat kiwe bat kejela apa North East ki badan ki ADCs ki sutu bahai kata bat dan shen dan kini ki kendiat sengi arlai sengi ki don ki doctors ki don ki we bat ki bangampoi perhat ki bakin sutu ya ka 6th schedule ki om balik ke state juni kam itu no yang kejingklat dan Reverend JJM Nichols Roy ban ai ka state holiday ngam dan kentin cik berbatai kata kai ka banga sutunat kalau ba kita ki suku kai ka jingmentoy jong 6th schedule ladang ipet ya ka 6th schedule jan baro ki paragraf khamtam ka paragraf ka balai ka bala aibor ya ki ADCs ban shinaan dan iban codify the practices ke jongi. Kau ini kata asyuai muksa ketika marriage. Kebahadu menta
ka license bangin ai ban pinyat ho shongkurin yiki balang ba pher ni issue na kalian ni ko ka district council te bat ki wei ka ki jingdan kam ku la kado de TCM nganam credential itu aso ba la dei yangi ko ga chat benrio ban kendet na marteng dan ke jing syailam bakala ha kini isni bakala mi ki kentin ban ong ngim ban kam district council shu tang ban ya khun ban wara amendment ru shimpor nyo fulais nan kan ban yo ale da ka an ko bathmai ngam tip shu a parliament manu ban snap ini ni don tang uwe MP Lok Sabha ni don tang ahmad MP Lok Sabha na po Meghalaya ban uwe Rajya Sabha MP hari India berkawai tang Lok Sabha dan Sanspa Sautusan Mut ki MP dengan so kya wa de ni ko mala kran de iba PNCM khatam hakani kasnan ko mamta ni dan don ha padeng ka jingya khun ban penrong yang kita ki provision ki clause ki barna khampen kran shushu haka amendment jong 6 schedule balan sab bila omne balada kelong kabala se haka iba robot haka ni amendment jong 6 schedule nginan berklaim ndai benang toran katai gede ka jingmot ka jing temu ka jani gani ka executive committee ba ka council ki berkawin ke nganam yathulot ki jinit ki jana ki ba grand hapo ka sarkar Delhi but ko convener chief convener jong paro kini ki EDCs ni sukya bha but menta dan ki EDCs ki ba 4 jutip Jepang JJM Nichols Roy Mri hadir bangilaya shifti banyalam ni kakam kilanang sutu mano de Reverend JJM Nichols Roy Bajes Suting Balong Secretary Jongga JJM Nichols Roy Memorial Committee the Honorable CM Jongi Bapnya Sing CM Iba Tebor Patha Balong IM in charge of the land bylaws of the Kerpangi senior member Jongi di Council Ba Bindo M Lanong Agi sudu kiran di pastor idon principal Jongka JJM Nichols Roy College Property Kumjuru ki nong syap kasumpa Kerpangi media besar juga ke Hasil of Mos District Council Kanda jaga tadi wei bagi nilang baro. Ka step ke ba kemen ye pi baro. Kalau ke por ke ba koridor ada bagi yo ban ye kendulang kum ni. Ban Kynmaw burom yo ni uriu kra. Jong kari khasi ke jungi ke jela ke jungi. Ile Reverend JJM Nichols Roy. Hoi diskuto baga nunguslam Bahandu busang ke klat no ke jungi. But kalong siya ke bangi hampan niyo por ban nguburom yo ni urang ba. Nasiya ka bagong panika por ni Kynmaw burom no yo ni. Akalo ki contribution ki bong le. No doubt ngapan appreciate ya ka ro pekhat yo ni urang ba. Maradin baga jela hadin baga di India ka jungi kalayo ya ka independence Wadon kama gunu ban su ikilat dinya da haka constitution tu gari India hoi ni suturu ba kadi ben khaya ga article arspa sa husau sub clause r barka sikshida kadi ko wei ka atyar ka bakhan bhan na ga benta banyada ya gari khasi batubun ki non comment ki constitutional export ki ogba Sikshidal, it is the constitution within the constitution. Not like Zutu or Bagam, but the constitution, Apo, the constitution. You have when you know you knew Rangma, but Kumno architect, ya ki provision, Jonga Sikshidal, but you start ainting Ongba, Kadeka constitution, Apo, a constitution.
kata kali ke start jong lama Henry ke bas ngusi kalong bahagi amendment jongi hantam 1972 nila pens new door ya ka joyo ijinga jong lama hakabaya tin ban exam ya ki central laws kabade tang haka board jong governor la ay borno yung president jong India kabamut ni aino ya ga ikhtiar ba khain naga kti jongi habang gobro na kete sutui wa ha council of minister jong ka sarkar jila kabau anytime by instruction by advice wa ban exam yik central course tenre na mar ka jing bakla jongi pan exam yik central laws la I know how president jong India President Jong dari India unamhap hak advice juga Council of Minister juga sarkar Malaysia. Unhap hak advice juga Council of Minister jong sarkar India. Ilang bis ya ka vision di Nuremberg. Number 2, paragraph 12 AA. Ban ong baladaga central baladaga state act. Kaya tungku bat ka District Council Act ka prevail ka state act ka ba ki parlok pa prigim sutho pade nadapatan ya kata dalaga state act heading ku ba ka central act ijawab ya naman ban prevail kan prevail ka central act ni berkara ya ka kandro ka barit ni pli lat ya ka Sultan India bahkan duklar yang kampung. Ngamong, यहाँ पंद्रह का demarcation bahkan cogar jela. Tabang ni bangta ya di kenro bas kam jong ka sikshidel. Kenang ba minum du kaitia. Kumbalong banta kenteng di babon ki board di badis kansel ba opin asupna mau ba khat ara. Nama usutu ba Wai panas no ia ka ikhtiar juga district council kamu pilat pelinti ia ka sarkar pedeng bahkan tukar paro minta forest lakut coba pun nomor ba ka sarkar India kayo lat dan ba pilat ia ka sarkar Malaysia kumta nasuban ong ba kani ka amendment betang asutra dusiam I have to appreciate you. Bangila shimkyan kat banga bang restore back. Yak ay visionary jong lead JJM Nichols Roy. Bring back the power of exemption to the governor. Nangba kita kian CAA kita kian uniform civil code tanda ka resolution juga district council hak syak na DCA gubernur apa exemption tidak hanya manra ya ka exemption towards your governor it will be very difficult for us kalau boleh sigur naman suto iba buon iwe tendre ni hapan simpia kum ka isina hapan appreciate ban belum efektif ya ka ban manra ka dinyata hadari jomi keberangkatan kayak di kilos di bas camp. Masuknat bahwa hang panang ini siya ma-initiate ng benda. Bang amen iya ka kasih linicha. Bang kapi ka dor barkur haka ay. Bang amen iya ka ila ka anusin a. Bang kapi ki sengken thay seng sama ka dor barshnong ka dor bardong ekstip dor barshnong ekstip dor bardong haka ay. Minta kalau mandatory, baga registration kalau mandatory. Nama mana isafkin ino lem entar shwa registration. Reshibo ni usiam, ngai scam ba vision jong ba joy, jong lead Reverend JJM Nichols Roy kan treitam bat kan larkan, nadangi wanta biang ya ka amendment haga 6 kat kum ka jinyo i jongi bat ngi kum kinong mikmat district council ngide bandon
ni beri long competence haka law making wat haka policy making dalam piai ka komputer ko bomnang bantai komputer na try kan poisho pin ai ya ka sikidel haki bomnang ban translate into laws kan no problem next kan balik ni kedua juga kan Kynmaw ya visionary tu ba joy password JJM Nichols Roy but ingin simpia ban ong ba haka nega amendment wan rabiang ya jinyo ini jogi password JJM Nichols Roy ratio ni pi bar